na kabiri ndatangira kwa gatanu nihuse cyane ikipe ya AS Kigali ibifashijwemo na Sunday Inemesi tazamu mwiza cyane ku minota 90 yafashije ikipe gutsinda kubona amanota 3 itsinda ikipe ya Gicumbi ibitego biri kuri kimwe Kategayere yatsinzemo igitego kimwe ariko Ariteta yari yakishyuye ku minota 90 urutazamu mu byukuri mwiza uri gufasha ikipe ya AS Kigali Sunday Inemesi tubona baye man of the match atana n'ibihumbi by'ijana afasha ikipe ya AS Kigali kuva muri ya makipe yaramerewe nabi nubwo bitararangira undi mukino wakurikiyeho n'uwaje ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gorilla match yarikomeye makipe yarukaga guhura n'ubundi mu minsi 3 yaherukaga Gorilla n'ubundi ntabwo yoroheye Rayon Sports yari yashyize abakinnyi benshi hanze kubera impamvu zitandukanye Kwizera Olivier yaje ari bubanze mu kibuga arwara ageze ku kibuga araka video nabonye ari kurya mandazi imbere ya match ashize akanya mbona bamukwiye kuri liste ngo yarwaye hanyuma Gorilla igitego cya Rutenesha S-Bond ku munota wa 15 cyagoye Rayon Sports byasabye Bigirimana Bed ku munota 83 kugira ngo akishyure naho ubundi byari byagoranye uyu Bigirimana Bed yahise man of the match kuri uyu mukino niyo yabaye kwa gatandatu ikipe ya Police yanganyije igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Al Hilal igitego cya Musanga niwe waje yishyura icya Tempa birangira ari igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi Akirehe Temple ni wabaye omdi match kuri iyi match ya Police n'ikipe Al Hilal Irubavu rero hari umukino rukomeye w'ikipe ya Marine wakabaye wari ukomeye n'ikipe ya Tenseri ubundi manini ishobora Tenseri ariko kuri inshuro ngo Irubavu habaye ibintu bidasanzwe Marine ngo yarabereretse byo ku rwego rwo hejuru mbese yari filime isobanuye ntabwo ari filime bisaba ngo gisobanure ngo karagasobanuye rwose ntabwo ari filime yo mu gishinwa ari ukuntu ikipe ngo ibererekera induka bibona n'amaso akaba n'indi bikora mu bwenge ikipe ya Tenseri yatsinze ibitego 3-2 itsinda ikipe ya Marine ibitego bya Jabiru Sajad ndetse na Rodrigue bisanga bya Marine bya Fabio ndetse na Nyarugabo birangira ari ibitego 3 ikipe ya Tenseri kuri 2 bya Marine Jabiru ishimwe niwe wabaye man of the match kuri uyu mukino ikipe ya Kiyovu Sport nyuma y'uko Rayon Sports yari yanganyije yari ifite amahirwe yo kurara ku mwanya wa kabiri mu makipe yo mu Rwanda ijya gukina n'ikipe ya AS Muhanga ariko ntago byayoroheye Sanja ku minota 32 wa Kiyovu yatsinze igitego Onesime kwa 76 arakishyura banganya kimwe kuri kimwe uyu Sanja Buraya aba man of the match ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu ndetse n'ikipe ya AS Muhanga Bugesera rimaze igihe kinini idakora imyitozo iminsi 2 idakora imyitozo yagoye ikipe ya Mukura Victory Sport banganyije 2-2 ariko Bugesera niyo yatsindaga Mukura yishyura ibitego bya Darcy ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera mu gihe Samson ndetse na Emmanuel ari batsindiye ikipe ya Mukura 2-2 Darcy ahita naba man of the match watsinze ibitego 2 Darcy nditwa Nshimirimana ku munsi w'ejo rero imikino 3 yabaye nayo ikipe ya Yamagaju yatsinze Elimelek igitego kimwe kubusa cya Rashid Mapoli undi mukino wari i Musanze ikipe ya Gasogi United itsindwa 3-2 n'ikipe ya Musanze nyine Musanze yabanje ibitego 2 bya Bioko na Manishimwe biza kwishyurwa byose na Akibari ndetse na Ndikumana Dani hanyuma Gasogi ijya muri Tanforo ishaka gutsinda ikindi gitego cya gatatu kuri counter attack no ku makosa akomeye yabugareza ikipe ya Gasogi Mutsinzi kwa 77 atsinda igitego cya gatatu cyatandukanyije impande zombi ubwo rero nuko nguko byarangiye ikipe ya Gasogi itsinzwe ariko n'undi ya gahunda yo gukinisha abakinnyi bakiri bato bubaka ikipe ya Gasogi ejo hazaza abakinnyi 10 bari munsi y'imyaka 20 kuri ku bakinnyi 18 bagaragaye Musanze ejo bose bari kuri fedo match bamwe barakinnye babanjemo abandi barasimbura nuko nguko byagenze